Pozdrav svima i dobrodošli na novom kanalu. Kao što ćete danas snimamo Tara, više me to ne zanima, oficijalan muzik video. Unište veliki subscribe na mom kanalu, ključite zvonce da vam dolaze notifikacije kada sam novi video, ne čuje vama isto tako isto. Onda lajkujte ovaj video da bude puno lajkova bude na ovom videu i to je to. I onda followujte me na Instagramu. I to je to, onda možemo da krenemo u tu novu pjesmu. Sve ceste negdje prestaju i dobri ljudi nestaju. Meni se jako sviđa. Sve sam to davno shvatila. Meni su kako lijepa gitara. Lijepo cvijeće. I lijepa ova priroda. Ma dobro je, ma dobro je. više me to ne zanima. Jer tamo je što drugi pored mora. pričaju o nama. Bili smo ludi danima. Meni je ovo sve super. Meni je mrak pjesma. Više me to ne meni je sve super što je ovo izbacila na Jumbus kanalu. Meni se ovo jako sviđa. Goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye. Meni je ovo mrak pjesma. Ako se vama sviđa ova pjesma, meni je mrak. I meni je isto mrak. Ako je vama mrak, stavit ću vam srce na komentar. Meni je super. Meni je sve super što su izbacili tu pjesmu na Jumbus kanalu. I vi se subujte na Jumbus kanal. Obavezno. Oni valjda igraju poker možda. Da, to je bio poker. Sad sam vidio da je to bio poker. Šampanjac. Meni je super ovo što su izbacili tu novu pjesmu. Meni je sve super, mrak, mrakova. Kao da mi je ova neka poznata ova tu pjevačica. Meni je mrakova za video što je ovo što snimam. Meni je mrak ovo. Goodbye, goodbye. To je to. Hvala ljudi na gledanju, što će klipa obavezno. Subscribeujte se na kanal, uključite zvonce da vam dolaze notifikacije kada izbacim neki novi video, puno znači i vama isto. I to je to. I onda lajkujte ovaj video da bude dosta lajkova, ja mislim 5, 6, 7 lajkova da bude na ovom videu i to je to. I onda followujte me na Instagramu, lajkajte slike na storiju, novi video. I to je to, onda mislimo u sljedećem klipu, a do tada, i onda vidimo u sljedećem klipu, a do tada imate veliki pozdrav! Sve ceste negdje prestaju